Машина кежи каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү, биз эми Матиз катардабыз. Азыр ушул жакта Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3 жана ошону менен катар эле Дэу Тиконда тартканы тартып кетем. Маалымат берип, сиздерге видеолорубузду көрүңүздөр. Матиз 2 Өзбекстан. Жылы канча? 2005 коробка механика, телефон номерлери эсин. Баасы 110 000 сомдо атат. Так, ички салону эки айне электростеклоподъемникте кондиционери бар экен. Пробеги 186 688 километр. Матиз 3 Корея. $2007 телефон номерлери эсин. Коробка автомат. Азыр арка жагынан көрүнүчү. Ички салону алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, коробка автомат, кондиционер бар. Мындай монитору да бар экен, кошумча өзүнүн мультимедиасы менен DVD, MP3-лерди окуйт. Айтылыш баасы 200 000 сом. Матиз 3, Дэу Матиз 3 Прибалтикадан келди дейт ээси. 2007 коробка механика, телефон номерлери эсин. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Подогрев жок болсо керек, кондиционер жок экен. Баасы 200 000, айтылыш баасы. Матиз 3, Chevrolet Матиз 3, Европадан, Прибалтика. 2006 коробка механика, телефон номерлери эсин. Ички салонуна кайрылсак, айнектери жөн эле механически көтөрүлөт экен. Айдоочуга airbag бар. Сиденьялары мынандай тканевый экен. Айтылыш баасы 180 000 сом дейт. Дагы бир Матиз 3 Chevrolet. Европадан, Прибалтикадан булган. 2005, объему 1, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 190 000 сом. Торпеда жагын көрсөтүп коелу. Матиз 2 Корея. 2005, объему 0,8, коробка механика, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 130 000 сомдо атат. Матиз 2 Өзбекстан. Туманниктери бар экен. Сырткы көрүнүшүндө. 2008, объем 0,8, коробка механика, телефон номерлери эсин. Тартып алчы. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. 2 апта болду дейт келгенине. Ролик гидравлика. 109 985 километр. Кондиционер бар экен.
Айтылыш басы 150 000 сом. Matiz 3. Корейский. Коробка автомат 2008. Ішкі салонына қайрылалы. Алдын қайнектер электростеклоподъемникті. Сиденьялар кожа. Көк мынандай бос сүз аралаш. Коробка автомат. Пробеги қанша? 77 000 километр. Кондиционер бар. Подогрев сидений да бар екен. Айдоочуга. Арқаңқы отырғыштары шындай олды. Басы 225 000 бе? 25 000 сом дейді. Matiz 3. Россиядан келіптір. Chevrolet Spark атында. Мында өзінің лето дисктері бар екен. Мухобойник. Российский транзитный номерде. 2007. Коробка механика. Объем 0,8. Телефон номерлері есін. Мынандай линзовый екен. Лампалар. Фарын. Так, ішкі салонына көңіл бұрсақ. Алдын қайнектері электростеклоподъемникте. Айдоочуга airbag бар. Кондиционер бар ғой? Жоқ екен, кондиционер жоқ екен. Басы қанша дедіңіз? 200 000 сом. Matiz 3. Германиядан. 2008. Объем 0,8. Коробка механика. Телефон номерлері. Машина кейджі. Алдыңқы айнектері электростеклоподъемникте. Жана айдоочу менен алдыңкы жүргүнчүгө airbag бар екен. Кондиционер жоқ. Айтылыш басы 200 дедиңер? 230 000 сом. Daewoo Spark. Кореядан. Екі 2011, объему 1, коробка механика. Мында повторитель повороты бар екен, боковых зеркалда. Балондары, литейлары мында ақ түсті екен. Екі парктроник датчигі тұрады арқада. Так, ішкі салонына қайрылсақ. 4 айнектің электростеклоподъемникте, блокировкасы менен. Сиденьялар мындай, сонун атайын тіктирилген окшойт менин оюмча. Заводска мындай болбосо керек. Мынандай вольтметрлер, температура, шамалдын ылдамдыгын көрсөткөн мындай датчиктер бар экен. Кондиционер бар. Подогрев сидений жоқ. Подлокотник бар екен мынандай. Қанша дедіңер басы? 330 000 сом. Кем барды атшат? Matiz 2. Азыр сүйлөшөбүз сенмен. Корея. Коробка механика. Diamond комплектациясында 2004. Diamond бұл ең максимальный комплектация болады корейскийде. Алдын қайнектері электростеклоподъемникте. Мынандай боковой зеркалар корректировкалай турганда бар. Сиденьялары мындай кожада. Пробеги 145 000 километр. Коробка механика. Кондиционер бар. Басы 150 000 сом деп атат. Бола турган эле басы. Matiz 2. Корея.
Жылы 2003 автозавод бар екен. Коробка автомат, объем 0,8. Арқа жағын бір көрсетіп қойылы. Кішіне мұндай шылынып кеткен жерлері бар екен. Төрт айне тең электростеклоподъемникте блокировкаларымен жана корректировкасымен боковой зеркалдын заднего виданы 138.178 километр. Айдоочу менен жана алдыңкы жүргүнчүгө СРС airbag бар экен. Кондиционер бар. Ичи мында кожа сиденьялары. Басы 150 дедиңерби? 150 миң сом. Матис 2 Өзбекстан 2006 гидравлика электропакет деп жазып коюптур кагазында. Коробка механика, объемы 0,8. Сырткы абалы жакшы эле. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Кондиционер жок экен, Канча дедиңиз эле баасын? 150 миң сом. 179.111 пробег километр. Матис 3 Корея. 2008 коробка автомат, объем 0,8, телефон номерлери эсин. Аркада 3 парктроник датчиктери бар экен, коюлган экен. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Сиденьялар мынандай тканевый экен. Кондиционер бар. Подогревы жок экен. Айтылыш басы 210 миң сом. Матис 3 Корея. 2009 объемы 0,8, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Эки парктроник датчиги бар экен. Ушуларды бекеринен айтып аткан жокмун. Машинанын басына таасир берет, ар бир навороттору. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Отургучтары мындай кожа, көк боз аралаш түстө. Кондиционер бар. Жана подогрев сидений айдоочуга бар. Басы, айтылыш басы 240 миң сом дейт. Матис 2 Корея. Коробка автомат. 2004, объемы 0,8, телефон номерлери эсин. Best комплектациясында. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте мынандай под дерево. Отургучтары мынандай кожада. Басы, айтылыш басы 170 миң сом дейт. Пробеги дагы 170 миң экен. Так 0-0 чейин. Даутико 1995, телефон номерлери эсин. Люкс комплектацияда, люкста алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте болот. Жана могу жеринде мындай сааты да болот өзүнүн. Басы, айтылыш басы 55 миң сом дейт. Тико дагы. Ушул эки тикону азыр айтып кетем. Биринчи модан баштасак, бул абал жакшынакайраак экен. 1996 коробка механика. Люкс комплектациясында. Люкста айырмасы болот, спойлерлери бар. Мындай. Простойда мынандай болот. Алдыңкы айнектери электрода, стеклоподъемникте мына ичи өзүнүн жылына жараша таза эле.
өзү тиколордо билсеңиздер мындай кондиционер дагы бар, бирок иштейби иштебейби билбейм. Бул башка суроо. Бул машинада заводской ушундай кондиционер коюлган. Бунун баасы, болдо турган баасы 95 000 сом дейт. Жана могу ушунун эле жанындагы типого кайрылсак, коробка механика 1997, эсинин номери, ички салону. Бул машина бир адамга эле карайт, ошо эки машина тең. Баасы 55 000 сомдоп атат.